Owusu ahaye juicy news bema obibia akwaba latest hot ekwa eramede bremo na ansana ensem nyina beba no se wunya subscribe ya bomodi ya se ube subscribe to channel da wa like video no give us a thumbs up na fi share ba wo fufuro so da wenye biwe na wo ensemo ekoso ewo Ghana be mo hadam afi yehwe eye ensemo abeto yepno so Ghana's former finance minister Ken Ofori Atta is now at the center of an international legal battle. Authorities in Ghana have formally requested his extradition from the United States to face 78 corruption-related charges. The charges are largely linked to contracts awarded to Strategic Mobilization Ghana Limited, or SML. The decision now rests with U.S. judicial authorities to determine whether there is a sufficient basis for extradition. Three things that Ofori Atta has not spoken publicly, but his legal team insists he's not evading justice and says the case is politically motivated. He's committed to fully complying with the laws of Ghana, and he's fully committed to answering for anything that he did when he was finance minister. There's absolutely no question about that. The question is he being given the rights that he's guaranteed under Ghanaian law? He is not. He has never been. How so? Mr. Ofori Atta was receiving a treatment. Mr. Ofori Atta was in the US. They knew all along. There was no purpose for issuing the red notice, but they went ahead and issued it. Prosecutors reject claims of political persecution, saying the charges are based on evidence and that the former minister failed to cooperate with investigations. The alleged payments of more than $1 million were made to SML without proof of performance under contracts they say were illegally awarded. But Ofori Atta's lawyers say efforts to engage authorities were ignored. Now, we reached out to Ghana's Office of Special Prosecutor, but they declined to comment. Say OSP, a very good question, because Parliament you find a bill. What the control president Nimina or signing here and Sana Babe law and Asemra. Na Nipano or Babe sign no. You share Adibi one year government school my dear friend, separation of powers. Okay. Parliament yamra. Na executive assign na judiciary ashe se obi abediso. Na because of checks and balances in Parliament yamra now the control executive and as a president n'anima or to me say bibi nti on finansa enshase na chese we veto ade no nti sisi ya me ne ukase nipa no e so sign na be ya mra no duka ka kiro say mun withdraw from parliament na office no e ba boa yen nti na chese pedinfo ka say bi say ponko obodam a ni wura ne de obodam nti na chese president ne pese ye center on the officer and not the office. It is an officer na will be some say or Bob modern there and then can make us a debby because it is an annual tomb for the decision here or make ye before so tomb for be making no chroma pencil or pokwa ferry commission of inquiry ayahu in krata bi bia da me sikusasi for asasi and what a whole Supreme Court as assassin kusasi for the eden no tum for to me atwen na ho firi ho na one decide ama nti wo se wonye entu in the same way adia ewo ho ba biese ye doto no se wan fa nto pe ebeyira nti the reality is that office of the special prosecutor no to me nkan kire me anoche se menkasa waya ade wa bra Ghana fo nyina kase wo gu o man nanimu ase e ma manfo okra bu ofu se nka office no kra yenyi free ho how can I be different niema me nya different no as a lawyer no se bi hu no emra ekwan so ye wo ade bi e fra no International Convention for the Protection of Migrants. Okay. It means say obi kro ye tu kwatenani no aban anase mra ebo ne ho ban. Okay. To me ka say Nigeria ni bitia no ye Nigeria ni nti yan ya mra no enso no so. Da bi your constitution no we read chapter 5 for human rights one kase Ghana ni waso obi bi ote ye memo no si etieti amfa agudie so awo tumi say wo de call aban anaka kache ye court
police station so big bower wo tumi so ko police station oduru ayan kasa na wo Nigeria ni ana Togo ni na wo do case ba okay because of normal Ghana dignity akwashim ebi ne se obi ate wo memu a bibi nti wo hia no wo oman foforo mu te se Ofori Atta ewo United States na bibi nti ye hia no wo Ghana no ewo mra bi ese ye di so okay Once Ghana for keka abutrika ase bisenke ya exchanges no robbery say ya de abutrika kwadia wo mo so mfa wo emra mpacho on the face of it yes going deep ya wa mra ese wo mu mienu nyina efaso the first one no indirectly maka say eye ade betietia Ofori Atta ne fa hudie so a o man bi enu a obe extradite ne de na maw o mechirim okay so sisi a wuti we ya batan yeah na oba adwoa wo hwehwe no yeso o mame esimansa ne fie na esimansa pie ya titi wo beje wo ba no hu so kuta ba kasia bi na sane wo ho po so ko nkrase a na mame ne mo na ho po ba bo aku bacho nipa bi enu ho wa abada o de akola no ebe ma samre ne mu in the same way si hu se no ma wo de agu akwan mu no ya de a ebetietia wa wo de hye no wa ba bedi won samu no betietia ne fa ahudie so a enya se ye de no ma se ye bo ne ho ban ewo ho ebi ne se nipa no a wo hia no na wo ba bedi na asem no wadi ka sinkonwa ewo ne ho ye ba prosecute no ye be ye ne sei wama baby on say bibia step by step okay that's a special prosecutor di kan bo dawuro di ode be ye no wode be eya wo de bia no sinkonwa se wo ye sa ade no a nipa no a wo be fa no yeah ono nso be hu a lawyer for abroche de wako school bia nim say legal aid kura ho bia ano say kutaska bia nim so onye crook and identity no mind let me call him a crook he's a crook and he's such a person no such a person no wehu or betcha link no ma modi aye ni nyina no wetwa link no de akochere US authorities no okay so mesramo a momo me ho ban na nia esi wo Ghana no nka me kemi tumi ko edada nyaboni bi na maye na ban na sheda bopo bi se me ba sei enode be yeme nti monhwa ne ekoso ana press conference so wanye ne dagbani ana ahanta kasa waya ne brofo America fo etiase nti eno betuma ye osi akwan kase de amaye despite say ye de abutri kade ama wo mu no yan sanka Ken Ofori Atta nefi sa special prosecutor no because meme moment there many year pass once say na Akufo Addo am penema Amidu je fa na Amidu Matinamidu antumi anye najuma akade bia so de adwuma no sheda wan farmer no because onimba bia Amidu no efi okay na odi nipa foforo asiwo na ne ese hu se sai nipa no obi openasem o trust no no ma na kade bia ope ana ne cousin nso ne finance minister Ofori Atta nti memedie judging from all the circumstances no minim se nkuta hudie kase eda your friend say Ofori Atta ene special prosecutor no entem nti ade bia obehye da aye na wasai ne eso ye no obeye ti sa wo si akola bi enkonsuo na ohyeda etue bucket na se na obeka kire se bucket no kura enwunu a ene se nsuo no wonanko ti bi na oye amaye no watue bucket na se ama nsuo no enwunu egu nti paase ye nsa beka ye friend so Ofori Atta na be ye den afa so se ye nsa beka no mpa obi oye finance ho adwuma no ye crooked person medical kanye nti oye crooked no because wo ministers wo ma ye no woni wo mo so ma ban ni no mo wo memu ha obi ahwehwe de bia oba na sa wo nko ahwehwe na wo ma na ye friend say wo pesa me ka say na ede kire to kire
o ma na lawyer for ni sue me for defamation na me nko kyerɛkyerɛ me no so kora me duru ha meka se me hia onu amu wo court ho be ye mpu ontena ba bi no wa ma obi power of attorney but going forward me de ne say ni special prosecutor na ye no de abo papa no ho ban a enye so oba and second point na me make no ne say obeba mpa such a crooked person by now no sika bia wonim so wa account bi mu a sanka ya mohu dewura gensa ebeka no by now no nya akwara sa wa pe baabi e de asuma nti obeduru o mai se we say mu no charge bia wo de bobo no obeyi ano kama na ye obi na haye ni ewie nso a ya san aba beble mu aban no wa hwesa witch hunting ye papa so sa woni for isu na nko di for pa na kwan a ye fa so no na yamfa kwan papa so na kwan America for so fa so abutrike ye na te Ghana suedru ye lawyer for eta court mi hu na nim da so na matini din ewo suedru many times America for penation and come di ka ye ho press conferences te send OSP ye Ken Ofori Atta de abrante no ha cause obi asika woni se bia no ne ho ahene Ghana obetuma nante akwelu bo ana aflawo ana kulungugu na watra ehie obetume so anenam heya galamsey ukoshata kwa saye mbabi wa woro wotare a obi ewu se we ni abutrika all because America for finance kwan so and we need the appropriate organizations in Ghana ankoye OSP and your problem ni nyina your special prosecutor na because when the police for ye juma wow they act with an expert efficiency and the yoko so actually say yes and the Bureau of National Investigations and NIB National Investigation Bureau yes Jadentina OSP kwen hu na juma deliberate act deliberate very okaso onimo oboa because office no nipa na otua etire no you no kwa na ho at say your deputation akoma president say electoral commissioner and say chief justice yenka no ho so behwe say nyina so wo ma na say nyina so enye president no as an individual na all shape or wa lawyer for akukudam and ye odikrata na ma wo mu shape in the same way the office of the special prosecutor or no nechino our special office of investigators wo ye wo mu adwuma I advise no the ka say we Asante na sabi o ka say no answer Asante wunim kofo edi nechi etunofo asem we yese now the case here say Asante na siesie wo ka so say this individual capacity wunim consultants or ni wo mu ye adwuma say me kura no na me ka ho kakra okay what you say and no be ka ho asem kakra kire engineer me pa kire ne say okay office of the special prosecutor no could be somebody we say be etunofo a wontie because why na adwen so oboboa nipa enti wo mu atwatwa petition say yenyi office ni free ho no na akopie parliament a whole members of parliament crowd wo ho agimo no mesra wo mu rather no mo mania petition directed to the office of the president okay no one can reasons ya me can be titru so America for decide so mo mfa Ken Ofori Atta all because yes America na omo eboa no the mom ye na ya nye adwuma yi eno de da no wa say man free o ma free office wo kope baabi etina okay all right enra na animdifo tisru ne wo ma lawyer for ne security expert no mo to for say boko said the otumfo asiesie no ntino ma obia enka ho asem asumdwe aba abanpo atwa sika so da obatimi a rebuild boko na infrastructure ne niema asay no obatimi aye ne yie said na wo ka ho kakra obatimi amayen abakosem kakra ba bia ye free ene nyame adom ba bia otumfo e de asem na abedri medase ne tia ne say boko fo nkrofo a about 500 years ago ache omo etu free Burkina no mo ebetena Ghana okay say na yenso akanfo ye kase ese free tachiman na obi akọ babia okọ nti wo court dem wo se takrade o se kumase so no na ya konwa nsam ana say
asase samon kwa de a obonso bia ka so se na free techima ye na nanum free techima wo free techima na se wakonya na nchai o na ye ndure ya e de bo ma wo techima na wo ba na Asantefo ne achem so from there to ye friend say dance okay and ebinum so from dance to south to Denchira to south no mom you always begin from a friend say techima okay and tin krofo fu Burkina na ba no mo no ba ya ache na mamprisifo enuanom ene dagomba ene nanumba okay ene mosi wo mu fi Lake Chad area no ho no mu fi na eba Nigeria ene fe o mu ba so pusiga okay ene wo mu ntem tetete nkakra besi ende na eba no boko dia ene dia eye preko pese eye kusasifo no edia na about 300 years ago womo hini bi afa ne natabia ne mreso ana buzanga fo ya from buzanga woka buzanga de obi ate ase enne womo so womo mpe tsana kane ne ka labadi okay nkrafo no so womo mpe na yela unu ne nto womo so womo mpe labadi no ne afro womo la na brofo no so womo ye bad people nto muka la the bad people the bad people na be la the bad nti omu nim won history say o kala bad yes wudi won watem nti obi anka no la emsatie fotie mi obi anka la bad ebi la we mo nso buzanga fo se me enfro mu buzanga fo bi yemfro mu bisa BIS nti sa bisa fo yi ana betu share kusasifo so tetra bo won poto de bia na ye sha asese ye chichi won de won ko nkoa sumu nti wo mu nkwala nketenkete ne abachi wo ana wo mu nante ya ba pusigai na lerugu ebehu omunuanom mampurisifo se ne atu ye nti se mbaba aboboa ya emu ade alliances obi wo Ukraine for ntokwai se the whole western world is support Ukraine tiane ka bibia ha dwenesa na omu ba ye ombaboa won wie ye no ana omu hu na ade bia na ye nso ye hu no wo sa boko no ofiri ho akọ Burkina utumirika kura betumi akọ ani Togo ani Niger ani Baakwe Dahomey Benin ni nyina bobo mo ho wo kwa ani Nigeria mu nyina to ye boko no ba bia very strategic nti nkofo beton ade e wo ho pa ani ye nuanu mamprisifu e wo mu ani abie no wo hu ne ti saade na ye mpia ye ho bebre emetena ho nti in the guise of protecting them they also came in their numbers to trade no mo beduru ho no na kusasifo no omu ye acephalous society no mechirem sa wo de onyima no any decentralized society bia biedu ni hina me ma mo ntia se third one then say societies bi ewo ho a omu nim ahinie omu nim ahinie ntia na omu akomfo omu asofofo na ehwe won so nya hweso se odi won so se bi obi aye bone ne ekokum na odwan bosom no yekogu nsa afahye adu obi ewu na wakofred by fa ne tendana they were just representatives of the land gods omugu nsa ye yima omu beyond this no bia no wo ye ohene nti so bi tie me na wakan chinua achebe ne book na efra no things fall apart then bi akọ secondary school yen ya mreso na kan sa book no na obi sa nkwala na wo mu ne no ne first Africa Water Service na edi kan no na ma abrofo no gia before two mu say yen so ye ne literature nti wo ye Ghana ni no akọ school na won kan things fall apart akopena kan na wo kan things fall apart wo be hu Igbofuo no omo ya acephalous society nti won so kwonko na obi a wo compound kakra na wo govern so wunya kan things fall apart man how hwe Nigerian film wo bo hu Igbofuo no omo ni ma hinie wunya wusika na afra wo hene na igwe no chief high chief eno ni nyo obi akonwa na wo bedi ye o eye sika no awanya no na ya ma wo title nti wu a entene nkwa wo ba ho ana wo fa se ho sa na kusasifo ete omu ni ma hinie
nti mamprusifoɔ na ɛbaa no ɔmo te sɛ asantefoɔ ɛne dagomafoɔ ne mfantefoɔ ne denkyirafoɔ no ɔmo ni mahenie paa nti ɔmo baa no ɔmo sisi wɔn ahene ɛwɔ hɔ to the extent sɛ wɔn mahene na wɔn agya no na lerugu no ɔno ɛwɔ tumi kora sɛ osi wɔ hene ɛwɔ bɔko ne yɛde na abɛkye wɔ sɔ akyerɛ no na wakɔ na wakɔdi n'akonnwa because wɔn mfiri hɔ ɔmo wɔ northeast region and bɔko nso wɔ upper east region and kusasifoɔ they are about 75% of the population of the area and mampurisifoɔ yɛ just about 15% na ne aka no 5% ɛyɛ buzangafoɔ nti wɔn mo nyɛ wɔ biara saa na mbom when it comes to ahensɛm a wɔn yɛ very advanced sɛ akanfoɔ ne pɛpɛɛpɛ nti baabi wɔn bɛdu bia na wɔn asisi wɔn ahemfo nti wɔn mo abɛyɛ tukɔtenafoɔ na wɔwɔ ahemfo no more or less no kusasifoɔ ne hu wɔn sɛ let's say nkraha yɛwɔ kwawufoɔ hene yɛwɔ mfantefoɔ hene nzema asante that doesn't mean sɛ wo didi nkrafoɔ so nti sɛ woyɛ kwawufoɔ hene ɔmo bɛhyia weekends ɛyie bi na ɛbɛba communal ɛyi bi ase yɛde ɛho gym ɛwɔ yɛ kuro afi easter yɛbɛyɛ ne dan ɛno no obia nkasa ho until sɛ wosi labadi akonya anaga mashi akonya no kɔgye adi ɛnyɛ na de ntɔkwa ɛbɛba nti ɛno bi na mampurisifoɔ ya ne hɔ sɛ ɔmo ankorɔfoɔ no ɛna ɔmo di wɔn so nti na ɛha kusasifoɔ no kora until Kwasi Broni therefore because of colonialism or the indirect rule ɛbae maybe indirect rule ko bia no mo ni ma hinsam no problem ba am say we history kitu area obo hu ade bi say bibi the Aba riots in Nigeria the imposition of indirect rule in northern in Igbo land all because Lord Lugard tried it in Yoruba and it succeeded and anadwene ya ne say Yoruba for mo wo hene no okasa sa na Igbos didn't know how to take instructions from anybody because they were an acephalous society na say I didn't talk about am yekunkum nipa bebre sabi na si wo kusasi omunim ahensam enti abrofo no the indirect rule by indirect rule no so the reason why your friend indirect rule no and say broni ne person odi wo so no mo need enough men ewo aha kakra bi na obugu mpuano force and castles so they make alliance with our chiefs nti de mranema ahemfo no a na ahemfo no nso e de amaye nti abrofo no na di enso through our chiefs nti ye nya direct effect of colonialism unlike assimilation policy of the French speaking countries Ivory Coast Burkina Faso mo ne Senegal ne Gabon mo ne ade omo de na direct nti na besim ne okro French speaking country bi omo ka broni ne kasa e French kasa obaga na ye ntisa because ahemfo no na ani anim wo na the problem here was that abrofo no hu pass and kasase ne kusasi for there na wo po bi de tumi ahya ne nsa no wagege lampolo amawa omuni obi asa mesi wo mo ya cephalous society and omo identify mamprusi for say hey omo ya very organized ntu de adwuma bi ahya won sa omo betimi aye and ya de sha won sa enti omo sha ase say woman ya recognize one all this while no na kusasi for ni nimi so obi di won so because omu nimi sania obi di won so nti etumika sa nana hwehwam yese momra omu nyina akobi but no omu nimi so omu ka won bibia ho until so omu hu say yesisi district assemblies wo ho omu edi animi na ya mamprisifo ahifia police ya fa wo mo ye adwuma ban tua won kan omu nyina ya mamprisifo yesi yakọ communal labor omu edi anim ne ya mamprusi ya bagigi lampo tankasifo ne ade om baba no omu ya mamprisifo because ono de ne ho abo broni no ti wati broni na se broni no etena se na we mo nso wo mo aye local people a hwemfa wo na nipa biye ni wa obetumatiatia ne fa ahudie so forever to wo mani ba wo hosom no mo sha ase ye agitation the best party politics the do party politics tie ni ye o wo say yete party bi wo sirem Northern People's Party yes omo de wo ho kokobo matem hofo no because I am him for party and the CPP for the veranda boys
Sankwas commoners. Okay. And the Kosasifuo no so the one who bought CPP and the CPP winning pe and Omuko Kwame Nkrumah say Kunyana Nkofonete na yadia. Na Nkrumah say okay. Mean to me shim mamo. Nti set up a committee of inquiry. And you set up the yes, a committee. You started setting up Boko Honyane. Oh, Opoku Afari committee report to nature say so Edua otchere Owusu mo nane denchem asase ne ye kusasifuo dia nti wo mu di mahenie kura eti so obi a wawo ne fufu asi ho o wawie no se mani mu fufu kura no me kon no nti mindi eno nkyere so obi akwa de no yemfa ma no dabi nya wo dia enti no yanye konwa ne mfiri mampurisifuo na yemfa kusasifuo ade ma woni o mu de beye bia o mu na ye wadia ane ye te ase ye tu Kwame Nkrumah pe no mu de wo mu kobo afirifa ne kotokamo ade ntira because of o mu tu Nkrumah ne ye matem hofuo asefo nti na kire se we mu aduane aben eye mampurisifuo no ane o mu so hye nkwaso ma ye kusasifuo e champon ba ne champon so ye Kwame Nkrumah nipa no mu so kwaje won wakodwa sa short time ya yetu a champion na mampurisifuo ya san sori o mu je akonwa ne back and na Rollins buy no ye ne say committee report ni bibia ye ntie na ekwa haba ha dia and ye mfa case ne nkɔ court ne ahwɛ ne court so ebeka case ne travel kodru Supreme Court asam na nsesa ye say asase ne ye kusasifuo asase afei nia mampurisifuo hyase so omu ye ne say ye mfa Supreme Court judgment ni nya adwuma na mom ne ye be ye ne say MPP fuo ba power enam say ye matem hofuo ni nti na ya sɔre because your party no okay nti se ba ne sa na ya kata ayifo kusasifuo no so na so omu so hya wa bia mfe nwotwe se party na se mfe nwotwe ane no omu so anya hwe ye so ya party baba nti NDC fuo ba no omu so asɔre you recognize it. Sa and the bedroom. Now you Akufo Addo before he left office. Well, yes, say okay. Committee of Inquiry akasa, Supreme Court akasa. And nam sa dene ya hinsem tanya hwe yemfa ma ohene. No so emfa nani enhwe. Nti wadema nana asante hene. Nti oguso no ana ban ne sesa ya Mahamadu Bawumia no so toa so. And enru echi wade na report dey abase. Near that dada no no creba akupa wetie obia no ene nasem. The reality is that no be kire say assassin we dia na enye we dia eye kusasifo dia se ne yina ye nim dada no nti emfa won ade e ma won na me se na kusasi mampurisifoɔ na adwene ye won se ne omuni asantefo wo alliance far back to matem ho time na second asantefo ye centralized society omu de nima hensem nti no mo adwene on so tumfo de case ne be ma on se wo kro mo ba no wonim ahenie number 2 obi na ba ko agye won ka bi kura nka ba na ye ku nipa nyina nti wadi wo so abesi de mo nto aso na tumfo so ene se nyeye ena omo nso afi watra ho me ama wo judgment afi na wo say wa withdraw na wo mfa nya adwuma nti story no enie nti so bi sam conclusion na no ma me nupe ena ese o man ne ye first and foremost once it's a court judgment edaso no obi ka so onye onfa nya adwuma ye ndefe no okay e contempt nti this is the time ese aban emeye hu se Supreme Court okasa kire Bawumia ne Akufo Addo mire bi abese ko pink sheet case no omujitu MPP jitu another time ase edun kati ade ne de ko ene mahama ye ka so omu adi for no omu so ye den omujitu I don't think say mampurisifoɔ esosene emra no ewo man we say emu nti yankoso endefe wo that's on the side of Lantini emra ne se bia emfo bia emfa. The second thing which is greater and they say NGO say we are seeing now omo be research ewo boko no and we say the reason why we have conflicts in northern Ghana and it's only one agric season in top just 3-4 days be no more did you brony millet ni wie per asa throughout the year about 8 months or more nkofo no be kire kom sa omo bre
Enunti se obi ba no your opinion leader no maniska no kasa koye say yoye nti yenya more irrigation dams ewo ho yen create more jobs ewo ho the moment obeyes and youth na wo hia wo mo akodi tutura asem no nipa ne wo adwuma ye na semfo so wa ho de na obu pe adwuma onya bi nye no nti na wo use no nti se youth na wo ho na Akufo Addo definitely one district, one dam, and one village, one dam. One village, one district, one massa. Sanka one to man yan the gunner, and na Bakuwaka crano, or yeah, one village, one dam, and the man were mayor. Nkabananka, a case and can do 2 for Kolaho. Ain't Mahamadu man and 9 monoto. Okay. Establish dams, or creating jobs seriously. Now you to niye juma enye. You to niye juma yo bien because I am for no moment to baby. And here you to know. Now you to know about yes so oh. Okona fomo or water ne watermelon ana ne fan say debe je ni ade sa no mana wo benya no mana ko kokum ni nia nti ne ma kan ban de be adwuma ka bobo man ni na okay wo hwe sika ye twa to ho a na wo hwe ne ma asai wo boko a sika no ye ina fa na obi ka yes ya start bibi oh it's just the beginning okay na ne hia pan won so sisi adan no ye bibia no trouble no eda so ewo ho a ombesan asay no because ahini de before no e very sentimental okay nti bibi ombesan na nipa no besay no whereby I see 2 facilities available or not available. The first one is that for as long as say only ejuma no obetumi akodi bone enti yanhwe ne yen solve sa ade no. The second one also and they say one ma emra no ankasa o say ese bokofo de yensa eye man principle no de wonsa hye Ghana maya no mu bi mu sasin ni ho na wo sasin ni ho na wo de wonsa ba ko na bona sum because onim say yentume nka ma ese mra wo man no enum na from now no omu hunu say baby say you kasa men kwana wo kwa they can even shoot you on sight because you see the security of the state is paramount. It's very very paramount. You see how you are just ko Jubilee House ukutetuo na uwura ho na yenka sebra see be shoot you on sight mpacho no man ne nye boni bia o wona opa hu ase enu bi na ese ye no woboko na both mampusi ni kusasifo nu hu se emra ye adwuma and now no it is the kusasis who need protection and vindication because a committee akasa na Supreme Court akasa no tumfo so akasa na ni nyina ekọ one place na ne say nipa na so akasa ye tenase na patapa no ne ehu so ye patapa no ye mani hu say wo ye patapa so that ochina bi na wote say yakumo bi eda babia immediate na say wo di blame ne de ma mampurisifo no whether wo mu onye wo mu wo sha ase eyesa asomdwe baba because there is no single ethnic group shesen wo man ni hina what you say and then above all else no memi nuanum sramfo nyina so entie me say so we gidi sisi Asante fo ahase so mo kontokwa edi atutura asem e Asante mamu a me gidi se wonuanom denchira ene achem ene akwapem o mbeba abeka tro say yesremade amoye ne egu akanfo nyina animu ase enti munyai menso ne America ne say esremfo no luckily ebi kura ne president Aremeyaw wabedi president and ya na money ade ne minister for attorney general prosecutor obi so yesremini minister for education yesrem omu woni papa ene banko baby bie no obeko omu ni nipa ho emra so mekambom no mu atu wo mu nuano mampurisifo for se nti southfo development ekoho afibia si ekokwa na nkofo sisi akwhwa adan ankasi o musisi kumasefo sisi adan ezemanfo sisi adan fa obia na ye de o man ni sika kakra no na fe ye de be patantokwa ewa ha na boko na ye strategic location ye betume develop ma be ye city no o man na ye sika no efe ye kunkum nipa nti wo mu anso ne nipa say to first anamon na kasa kire wo no mo de wo ka wo beti ase so what to make president liman ayi vice president mienu Aliu Mahama ene Bawumia wasa ba be yi president biem ye Mahama
what you say south ya ho amu na enya sa privilege we na sa still mo se ntokwa na mo beko a I don't think say eboa esremni bia wote o man we say okay and I am sure say obika fu na ne bia na mboa kronani ya woye ni ama wate ase ti na say adwunu ma ye kesene ne ye say na yiri si won te ne ho ase na awiro ho pa kamba kan se bia nyi well because obi aye na no wati akonwa so ye mehene prekope na yiri no won te ase pa okay woni mi say makonani mu a oh okay onya medi akonwa no now ye chief for small village bi omo system na fine pa wo ye ohene wo village we na ohene kase nu wa na ya shift to set traffic here ukwan kaka nti before so be paramount chief na bra wa bra wo wi ase na che so wo experience pa would you omo de nya bad omo de nka fe pa omo de na fe pa nti mama nso ma ho bebre na no bi so na sa ha wo do se omo aye bi wo boko wa ya rotate na duru meme so ye se meme de minya kura na me fa kusasi for ade ma busu we ya recognize more than 200 years and you know omonti ase makona ni mpa data no ye village chief bi awo ye ni papa me no edi nkomo saa me ko kira de o not ho university ho na your friend say ne ba e ka so o kofie na me say na me akọ ni makochia wo papa me free wo ba ani ba 1 year po mete ya na ya na o man of mampurisi ho nyina enti woni me yie pa enti na me sra no a on hwe na asomdwe mra boko ene Ghana ha ba bia na no na ye hwehwe okay wase me twa to me ye sure say after Christmas no ye be buy wase ye share that na se me ye hwe ade ba ko e se di o mani nya pa ya hensem ntokwa a prayer pa because areas ni bi o no ma sika ye de call purpose for security alone yeah na so do employment am you to know am you to now and that particular area no omo migrate kra mankai any kumasi so omo be pa adwuma ba oba ko ho na hensema ama kuro no aye basa na wo ka sika ye de ko security nkoa ye de bo police ni asoja fo ba ya wo ye beso so be ko kuro no na de papa bia ni ye ko nti bi ya sure say nyame boa ye resume a ye be hwe kwan a ye be fa so a ye be sere na sundwe aba areas ni bia ye wo sa problem no na o man na kodanim me party CPP 2026 yi a ye komu no ye nyina nkambom we say Kwame Nkrumah supporters on the ground no so send Rollins supporters well in the Gina woman NDC say so mo shada shada twetwemba ye ho won hwe sa de no omo mo Rollins din bi no omo bo Kwame Nkrumah din omo ba ye hiemu Nkrumah wo edin se no bia wo Ghana ntisi etumi kan ye ho bom ne ye ba ko a MPP ntimi ye NDC ntimi na NDC di ali so mo ben kakra ntie be hu kwan be fa so a ye no mo be ye adwuma na MPP di the state through say Kennedy lusu dia ani medical ka so mo nya message bia am say wan so wa hwe wa hwe say o say ono ne wo bia yo akwa bibi te say wuti we na wa ye wiase papa nyina enso bia na ukodi boss bia di ne yi wadi wo baabi ene waba obi aka so hwe ya atito didi mpanifo atahwe but wo professional efficiency no na ya kataso the man is the #1 politician in MPP and they say ononkwani wo bia among yenuanom 5 yi men so nka eyi na me penasem ba ko na adutwum ene na ko Kumasi high school ntia na me penasem because omo aka me miti obi a physically da no obi a me na da dormitory na me penasem but the reality on the ground no ne say ono no obi a region na district bi obekọ no te say bi a western region no hu rubber woni no ma bebre de rubber ede ye aba woni ne ede ye say ye cocoa no ma bebre ede ye I babu man the whole country wa map out to sa ade no it means say so no be MPP for presidential candidate omo benya message at their campaign
na front runners yomu nam two we onu firi na wo de Bawumia eba Bawumia ka digitalization sabi ni kuro mu siram kuro mu tebrofo kra chan yan akanfo no omisa sa why na te digitalization ase e wo siremu ho na wo de aba ye ka mese ya yan pebrofo aye bibia na se hu se wonni message biara wo de be campaign free SHS ana mahama wato aso de adru university enti wontumi fan convince obi abio one district one party o papa Akufo Addo sa obetwa ntro ana agenda 111 anya nokre one village one dam so ya nkanya ne se boko kuntokwe enti memede nyame na meka cha MPP fo se wo muntu aba emfama Kennedy menka won party ho na as an analyst, as a historian, as a political scientist and as a lawyer and as a Ghanaian, minimum say no kuta messenger. From 2026 I could do 2028. Obet me ama other parties no ho ashishiwo because baby obedu biaro kuta solution to their problems. And one. My lawyer say. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.